इमेज पाउदम मियंग ताब्रीब सिंगो खुरुमजरी ngasi maruba pau pizari Raizagi thakta humputra subaban mohotsab chief minister N Biren hogokre Numit mangani chathagadaba thematic exhibition of traditional embroidery art of Manipur ngasi dagi hokre Luinana India Myanmar Bangladesh leba ahumgi lalon itiki fibam phagatna bagi khongchat ngasi Myanmar gi damak khongsankre paungcha khaina bizari ngasi Churachandpur da humputra subaban mohotsab raizagi thakta chief minister N Biren na Churachandpur headquarter gi peace ground da hodokre thoramadu da chief minister na phungdokhibada handak ikui dringai Tamenglong district faudna cheliba barak turel da nga phaba chatkibada laikhidraba mama mapana naunu hundok piramba angang tarukta lenga ki maikaidagi lupa lakh 12 angang amamamda lupa lakh ani makhoi mingda bank da fixed deposit tawraga makhoi class 12 fauba free da larik tamhangani laikhidraba mama mapa amasung angang ama yauna miyoi ahum laikhidraba adugi khudakta pau phanghodre pau tabaga Tamenglong DC da khudakta pangba yaba mateng pangna ba haikre Churachandpur da laiba church leader sing CSO sing na su mateng pangduna lakli tungda su pangsanu haiki tungda mama mapa laikhidraba angang singi mayumda chief minister na chatuna unaki Mahangna ban mohotsab ka mari lainana phongdokhibada prithibida aing asagi khal kaitharakpadagi miyoibada awaba tahale maramaduna Churachandpur da laiba miyamna umang kokthokpagi mahutta uthasi chingda popi pambi thabada chemical fertilizer sizinabadagi chingi lebak sing nong churakpada lebak lehau sing lekhada tureda tasanbadagi turen phulgatle masina ising ichau thohale maramaduna miyam hupna uthadna yamdrabada lam ekar mangatara di umang singbatsi haiki chief minister na makha taraduna ngasigi thoram asida mahiroi kaya saru yaba nungai school singda mahiroi singi maming amamamda utharabadi usinglu soidana hingani maramdi makhoi gi mingda using adu makhoi ne yengsingadabani Churachandpur gi Bihangda police station ama sakhiba adu Bihang asi Anisuba More town oina semgatnabani masida Churachandpur gi miyamna mateng pangbiu masi u thariba asisu Churachandpur gi police personnel amamam haptuna yengsina ba haikre masi ngasi thariba using hinganabani haiki Technopal Forest Division na ngasi Technopal District ki manung chanba tongan mafam singda apunba u pambi 4,000 hena thakre u thaba asi additional principal chief conservator of forest Anurag Baspai IFS ki deching makha amadi Technopal Forest Division ki divisional forest officer E Home Singha ki supervision akhada thakibani thoram shigi main function di Technopal village da laiba St. Peter's School da pangthoki thoramduda additional principal chief conservator of forest Anurag Baspai IFS GCH Rupachandra IAS Technopal district police ki SPTH Bikramjit Saryaki thoram sigi mangwenana Aiman Khulen village da ayu angan mada thoram asi pangtokuna uchar lisingani chongarom khungang asi da thaki uchar thaba da khunja sing amadi mahairoi kayasu saryaki Wildlife Division Sinduna Van Mohotsab gi saru ama oina Assam Rifles ka pullaga punna uchar thabagi thoram Yangau Popi Lokchau Wildlife Sanctuary gi manung chanba New Monjang Village ki AR na land vacate tokhiba mafam da su pangthokre thoram duda uchar lisengama chani yangkhairom thaki Amaromda Chandel District ki oina su District Forest Division Chandel na Sinduna District segi Liwa Sarai Village Fungchung Village amadi ki Fairen Village da uchara lesing taramangarom thaduna pangthokre Liwa Sarai khulda khulasigi khunja TS Singchungi private battalion da uchara lesing mangarom thaduna hogdokhiba masagi thoram aduda conservator of forest northern side Loitongbam Lukhoi ADC Chandel gi executive member TS Kalun Anal ADC member SS Manglem Amadi ADC member TS Billingson Anal DFO Chandel SL
Ningtian Hoi MFS Range Officer Channel Division CH7 Range Officer Channel Chapikaro S Sosi Amadi Liwa Sarai Kulgi Chief TS Ngamting Yauna Atay Miyoy Kayana Saryaki Manipur के border town More da Laiba Stan Science School the Technical Forest Division के Midang Makada More Forest Range Nasu Sinduna 70 Ban Mohosab ki Thoram Pangthokre Nasigi Thoram Aduda M. Rajkumar Edison More and Santos Range Forest Officer More T.H. Thomas DSP CDO Ginsai Lungdim President ISTC KBS Maniam General Secretary Tamil Sangam M. Thoiba President MCM R.K. Sonayama President Ekodom K. Syamo Headmaster Eastern Science School M. D. Jalaluddin President MMCM Singna Maru Eba Miyushin Oiduna Pangthok Pathorum Adugi Saru Ama Oina School Adugi Akoibagi Mafam Singda Paksana Almon Upanbi Chara Kaya Marom Thaki Thawal Forest Division ki Midang Makhada Universal Friendship Organization UFO Manipur KD CTA Amadi Range Forest Office Kakching Lamkhaina Puna Kusamnaduna 70 Ban Mohosab 2019 ki Thoram Wabagai Thambal Chingyada Laiba Buffalo Breeding Farm ki Complex Pangthokre Thoram Duda UFO ki Secretary General Y Meraba Angom CCF Development Government of Manipur and Sonjalian IFS DFO Thawal Forest Division Devala Laifrakpam IFS Range Forest Officer Thawal S Samungau Amadi Range Forest Officer Kakching and Iboyaisu Sarukya Bagaloinana Apunba Ujar Lesing Amahena Thaki DFO Jiribam Susenduna Jiribam Manunchana Laiba Harinagar Lamden Guakhal Amadi Lesabithol ki Mafam Singda Ujara Lesing Taramangarom Thakre Ujara Thabagi Thorum Aduda KS Brojendro IFS Chief Conservator of Forest T2 Nodal Officer CH Ibomja DFO Jiribam and Jayanta Kumar OC in charge Jiribam Police TS Jamna Anal AC 7 IRB Jiribam RO Nachimba Miyoy Kayana Saryaki Rajya Sabha MP K. Bhavanandagi Local Area Development Fund Lana Sizinai Haibagi Matangda Imphal Times the Funkiba Pau Amaga Mari Lainana Pau Chesigi Editor Oiba Rinku Khumuk Chambu MP K. Bhavanandagi Miyoy Haina Chingnabasina Kihalambagi Thawongbo All Manipur Working Journalist Union Amjuna Akan Mamong the Condemned Tawagaloinana Chathar Libathong Adubu Haksina Lawi Haina Funtoratli Amjugi Publicity Secretary Y. Okendrazit Luangna Thadrop Pachirol Manahai Thawong Ase Indian Constitution da Yauriba Freedom of Speech and Expression da Khud Thinjinbani Amadi Miyam Prajada Marik Chumba Paudam Thamliba Media Sengi Machinmena Bahotna Bagi Thawong Amani Haina Lawi Miyam Gemit na Kong Oheliba Chumba Pau Fungda Apan Pirat Pasi Praise Kining Tababu Singnabani Asigumba Thawong Matungda Muhana Tawbigan Manipur Nasu Tawduksida Generally Sing Faduna Makoidu Matata Angi Oiba local from Topatabak Lokatavani Haidasu Cheros Namakatari Numit Mangani Chumna Tagadaba thematic exhibition of Traditional Embroidery Art of Manipur Ngasi Heritage Foundation of Mankind Sangai Proda Hodokre Thorumduda Rastriya Manab Sangralaya Bhopal ki Director Professor Sarit Kumar Chaudhuri Ministry of Textile Handicraft Service Center ki Assistant Director T.S. Rajendra Amadi Ministry of Defense ki Retired Commissioner W. Norendra Su Saryaki Ngasi ki Tharunga Mari Lainana Heritage Foundation of Mankind ki Presidium Member Dr. K. Somitana Hai Ngasi Pangthokliba Thorum Sina Manipur Miyamda Ekogi na Khulaba Cultural Heritage Masung Crafts Item Kudimak Yokatuna Thamnanaba Amadi Ekogi Identity Ngatuna Thamnanaba Wakalon Fahalagani Rural Development and Panchayati Raj RDNPR Minister Thongam Bishwajana Rural Development and Panchayati Raj Development ki Department ki Staff Sing Department Asina Paikat Patavak Thorom Sing Henganaba Hena Honanaba Pongak Pikre Wafamasi Minister na New Secretary Office Talaiba RDNPR Department ki Conference Hall the Pangthokiba meeting da Chair Lower Duna Haikibani Meeting ge Ahobada Minister na Department Asigi Makada Paikaliba Scheme Kudimag Matamzana Madining Tizana Paikat Nabagi Makogi Proposal Sing Ado Pikalak Nabasu Minister Staff Sing da Haiki
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯋꯥꯇꯔ ꯍꯥꯔꯚꯦꯁꯇꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯗꯨ ꯄꯜꯂꯗꯨꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ RDNPRꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯩꯆ ꯕꯥꯂꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯗ ꯋꯥꯇꯔ ꯍꯥꯔꯚꯦꯁꯇꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯔꯛꯇ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯍꯣꯔꯗꯤꯡꯁꯤꯡ ꯌꯨꯝꯈꯠꯅꯕꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯆꯤꯞꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯊꯝꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯔꯣꯗ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯤꯡ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ RDNPRꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ, ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦश, ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛꯀꯤ ꯐꯤꯚꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯟꯅꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯣꯡꯁꯥꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ MLAꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯕ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ, ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦश, ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛꯀꯤ ꯐꯤꯚꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 18ꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦशꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦशꯀꯤ DC ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯇꯥꯎꯟ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯊꯨꯡꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 7:30ꯗ ꯃꯣꯔꯦꯒꯤ ICPꯒꯤ ꯀꯣꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯍꯣꯜꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛꯀꯤ ꯂꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ खन्नबꯒ लोइनना ICP अदुदा तौरिबा थबक थौरमसिंग येंगलबा मतुंग म्यांमारगीदमक अमुक मोरे थादोखरे। म्यांमार खोंगचत अदुदसु म्यांमारगी मंडलेदसु गवर्नमेंट ऑफिशियल्सिंग अमदी मफम अदुदा लैरिबा ललोल इतिकी थबक तौरिबा तोंगान तोंगानबा लुपसिंग यावनसु मिफम पांगथोकनी हाइरि। सोशल वेलफेयर क्लब खंगाबोक थौबाल डिस्ट्रिक्ट सिंदुना हंदकता फलाउथोखिबा कोसेम बोसेमना लौबा एग्जाम सिंगदा मार्क वांगना फंगदुना माइ पाकलखरबा महैरोइसिंग यावना NEET अमदी JEE एग्जाम लोइनना तोंगान-तोंगानबा प्रोफेशनल लाइन अमदी सानबगी लमदा माइ पाकलखरबा खंगाबोक खुंगंगी महैरोइसिंगदा मेरिटोरियस अवार्ड लाथोकपगी थौरम अमा ngasi खंगाबोक मयाइ लेकाइ कम्युनिटी हॉल पांगथोखरे। थौरम अदुदा BJP मणिपुर प्रदेश के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट TH जादुमणिना अथोइबा मिथुंगलेन खंगाबोक जिला परिषद मेंबर KH राजमोहन थौरम मपु खंगाबोक पार्ट 1 अमदी 2 की प्रधान सिंह मथंगसेना N मला अमदी S ओपन रोड लोइनना खंगाबोक पार्ट 3 की प्रधान नोमिनी M मंगलेमजाव SP थौबाल S इबोमचा जोन 3 थौबाल की ZEO A अनिल कुमार ADM थौबाल डिस्ट्रिक्ट L राधाकांत अमदी चाइल्ड वेलफेयर कमिटी थौबाल की चेयरपर्सन KS जितेंद्रना अखनम मिथुंगसिंग ओइना सरुक याखी। थौरम अदुगी मांगोइनना ngasi अखोइगी मालेमसिदा होंगलक्लिबा अयिंग असा इसिंग नोंसेकी फिवमगी मतंगदा महैरोइसिंगी ओइबा पेंटिंग कॉम्पिटिशन अमसु पांगथोखी। लोइनना मकोक मथंग ताख्रबसिंगदा मना मथुमसिंगसु लांथोखी। जिरीबाम म्युनिसिपल काउंसिल JMC जिरीबाम सिंधुना जिरीबाम की मल्टी यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स की ऑडिटोरियम हॉलदा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की मखादा 100% डोर टू डोर कलेक्शन एंड सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ मल्टीपल municipal solid waste cum distribution of twin bins to households थौरम अमा होदोखरे। थौरम अदुदा रोबर्ट सिंखेट्रिमयुम IAS डिप्यूटी कमिश्नर जिरीबाम सगापम शांति देवी चेयरपर्सन JMC जिरीबाम अमदी S वांगोइसना देवी वाइस चेयरपर्सन JMC जिरीबाम TH हरिकुमार सिंह डायरेक्टर महोद गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर M नंदो सिंह डिप्यूटी सेक्रेटरी मुदा गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर M सुरजीत सिंह EO JMC जिरीबामना अथोइबा मिथुंगलेन थौरमपु अमदी अखनम मिथुंगसिंग ओइना सरुक याखी। थौरमगी मतंगदा अथोइबा मिथुंगलेन ओइखिबा रोबर्ट सिंखेट्रिमयुम IAS ना हाई अखोइना अखोइगी एरियाबु लुनानाना थंबा हाइबसी अखोइ मियामना अमत ओइरबा मतम अदुदा 100% लुनानाना थंबा ngani अदुगा अखोइना हुंदोक्लेबा फता हौदिसिंग असे अमुका अखोइगी कानबा ओइनबा मफम चान हुंदोपियो हाइगी। नगरमदा लेबा लियोल क्लिनिक ngak senaba leba पुलिस पर्सनल अमना मरम चादना मफम अदुदा नहा अहुम फुबा चैबा तौबगा लोइदना नोमैना नमलगा किहलगा फा पुनबगी थौंग चथखिबगी मायोक्ता ngasi नगरमदा नगरम वुमेन सोसाइटी अमदी मैरा पाइबिसिंगना वकन फम पांगथोक्तुना प्रोटेस्ट तौखरे। वकन फम अदुगी तोंगान तोंगान बा प्ले कार्ड सिंगदा वी कंडेम ऑफ
indiscrimination of gunpoint to civilian police force in for security, not for threat and violence. Democracy has no place for rapist police. We demand appropriate compensation toward the innocent victim haibu haising iduna paiki. Wakan Famatuda Saruk Yakibi, Nagaram Women's Society Secretary Rindario Jazona Fundokibada, Hokibatang Kuntarekin Midanga, Leo Clinic Taleramba Police Amana Maram Suksa Chadana Mioy Hum, Petra Pai Kennedy Kapai Amasung, Mahani Jemipo, Nomina Namlaga Fuba Chaidana Kihanba Amadi, Faraga Pukibata Yanindi, Kulai Paiva Police na. Criminal Gimonga Nomina Namlaga Tritan Toba, but na Suba Home Chatabat Yaninde. Leon Clinic Mabu Paras Mani like I said that Miami Sebato behind the lucky but Sukimatic Nungai Adubu Mahaki security na Prasada harassment of Asinuite Head Constable T.H. Mitayi high headed Oiba Lord Hugaibat Home Chatabagitama moral ground duty Tato Kadabani Lunana Marilena Ba higher authority na Mahako Atumatanga suspend of Wadabani Haiki Zoological Ki Oiba Minda Nectisavas Bengalensis Haina Kangnaba, Logdogi, Makal among Rangamidang Tawal District, Manum Channel Laba, Uyal Makalekaida, Kuchalagalem, Badaki Rescue Dogre, Hariba, Logdrobi, Solorist Asi, Uyal Makalekaidagi, Wangbal GP, Predan, Haisnam, Manichandragi, Machin Manau Sena Farga, Wildlife and Biodiversity Conservation Committee, WBCC Manipuda, Assassinor Kibani. Rescue Tokraba Sasi Tubada Safagadaba from that Tado Krakani Hairi. WBCC ki Secretary and Romesh na Fundorokbada Slolo Ris Hariba Samakal Apitpa Adubu Yamna Nungshiba Mutkigadoraba Samakal Amani Haibagalunana Lamdam Sigi Miyamna Sa Hatbidanaba Madikan Biduna WBCC da Sina Biratnaba Apiltorobli. Hozeh Manipur ki Miyamna National Food Security Act ki Cheng Pangdriba Lunana Ejena Cheng Yenthoktaba Madi Naronda Nafsagi Cheng Yuntokibana Praza Miyamda Yohanbangam Dribasegi Matanga CPI Manipur State Council Secretariat Member Nipana Manipur Convener Governor Da Memorandum Pishinduna Hiramasigi Matanga Ingsinbina Bataksin Kre Ngasi Irawad Wawanda Leba CPI Office to Pangto Papa Mishinga Unabada CPI Manipur State Council Kiluchingba Dr. M. Naranahai Nakal Kayadagi Miyamna Ching Pangdabagi Wakal Kaya Lakpa Sida Party Sinat Tumina Laitopangam Dre Hausi Kaitialda Chengi Mamal Kezi Dalupa Yankayauri Luinana Lairaba Praza Miyamda Fangangada Napsagi Tatar Rongi Cheng Nitina Pangandre Hiramsegi Matanga Sarkar Giluching Basing State Asida Matalaitavana Wakat from Sulaitre Maramasina Hairaba Miyamgi Awabasi Yangsin Binaba State Asigi Governor Da Hiramasegi Matanga Yangsin Binaba Taksilobani Magna Hai Hosek Manipurgi Lobo Ayamba ising Laitabana low over Yaro Dabuki Akiba Fibam the Lady Winana Chengi Mamasu at Yapakna Wangle Hiramasida Sargana Low missing the map packet from Topatabak packet Bagimatam Tintare Masina Hena Lucin Kivat Toklabadi Leba Praza Miyamgi Akadba Ihok Lakuyai Asegum Fibam Sing Asi Yingsin Bagim Hota Leba Asegi Sasan Tauriba Luching Basing Delhi that Loina Chankre Waka from Laitre Amadi Tabi Nava Laitre Masigumba Sarkar Si Kayam Puina Lakidaki Haina Wahang Hangli Haina Mahakna Fundoki BJP Manungi Oiba crisis the Lutuna Laiba Laibaki Oiba Karishu Kandaba Wakat from Sulaitaba Sarkarasi Sentana dismissed of Hom to Haina Mahakna Makataki Mari Rak Suba Digital India Anniversary Gate Thoram District Administration Thawal Nasu NIC Thawal Amadi DIT Gapun Sindunanga CDC Thawal Office Complex Taleba Counting Hall the Pangtokre Thoramaduda Deputy Commissioner Thawal H Rosita ADM Thawal El Radakanta SDO Thawal Binita Ngangbam SDO Lilong Samson Amadi NIC Thawal Gi DIO Kwayum Khana Athurumithung Sing Oina Saryaki District Lapodagi Honglak Leba Honga Kaya Amadi Kanava Kayagi Maramda Wangangoy Kayana Wanganki Nasinungtel Pumanga Makairon Taba Matamda Ngamkai Balup NKL Jiribam Sinduna All Manipur Students Union MSU Jiribamgi Office Da Pongmishinga Unabada Ban Kumtukchari Haina NKL Jiribamgi Chairman S. Susilana Fundorakli Pawgimi from Aduda NKL Jiribamgi Chairman S. Susilana Fundorakbada
डिमार्केशन की मतंग जिरीबाम की CSO सिंगना बन तौगनी हाइने तौरंबा अदु लेंगाक यानाबा अमा पुरकपदगी बन अदु हदोक्चरे अमदि लेंगाकना अखोइदा थाजबा अमा पिरकपा असि अखोइ जिरीबाम मियामना थागले हागी All Manipur Mutia Workers Union Imphal na chatkiba tha June gi tang kumapanda information pi khibagi matung inna ngasi July gi tang amadagi union na khongjang changsin ba hore wafamasi ngasi Irawat Bhawan gi conference hall da khongjang changsin baga loina na pangthokiba press conference amada All Manipur Mutia Workers Union gi president El Sotin Kumar na phongthokibani mahakna hai labor law gi matung ina labor singi charge ase chahi ani khudingi revise tawbaga loinana hingat kedabani adubo english ngani ta taruk gi ngasi fawba labor charge ase revise tawbidaba amadi hingat pitana leide maram asidagi goods transporter khudin magda charge ase hingat pitrabadi july ama ngasidagi hartal tawragani haina khangan kibani Khangan basi lairabasu thabak pakalaktabadagi union gi president na phongdokibagi matung ina ngasidagi khongjang changsin ba hore khongjang asida taliba dabidi chakatara nithoi panba labor singi charge lupa lising ahum ohenbiu chakatara panbagina lupa lising ani chatre chakataru panbagina lupa lising ani chamri local gina lising ama stocking to angi lupa chani pot hapa madi loktabagina lupa chama aduga numaijinda thabak tawba labor singina chaka kudingi double charge pibiu haibani haina El Sotin Kumar na phongdorakli National Doctors Day ki palan thorom pangthokre West Bengal gi Anisuba Chief Minister Oramba legendary physician Dr. Vidhan Chandra Roy bo ikai khumnabo utuna National Doctors Day asi pangthokpani Dr. Roy Daleba asigi khwaidagi wangba award Bharat Ratna lisinga mochama panhumathoi gi February marida piki numit asina aikhoi gi punsida Dr. Singh kaya gi matik darkar oibagi haibadu khanganabani Vice President M. Venkaiah Naidu na Doctors Day ga mari lainana Delhi Medical Association gi miyoi singa phaminaduna wari watai sanaki Telangana gi Komaram Bhim Asifabad district ki umang amada yangsinba chatlubi state adugi forest officer C Anita bo miyoi kharana furokpadagi hospital da layengurab matungda Anita na thokiba thodok adu pawmishin pawdamkhre Cell phone videos da utpagi matung ina mahana tractor amada leptuna lairingai da achawba chaitu paiba miyoi singna Anita bo question duna thammi miyoi sing aduna forest officer Anita amasung tractor aduda chaina kathatki Anita na haiki mahak yamna wana government school amada mahai masin tamlaki khunagi damak kana bakharadi tawramge haina honaraki uniform bo mahak na yamna ikai khumna jai miyamgi damak afaba thabak tawbasingbu miyamna su makoina ikai khumnai Tawdoktogi matangda Kagas Nagarda forest officer singna yamna chawna wakan famfam kre hairi aroibada maroga paw amhana pijari Rajagi thakta humbutara subaban mohotsab Chief Minister N Biren hogokre Numit mangani chathagadaba thematic exhibition of traditional embroidery art of Manipur ngasidagi hokre Loinana India, Myanmar, Bangladesh leba ahumgi lalon itiki fibam phagatna bagi khongchat ngasi Myanmar gi damak khongsan khre ngasi gi damota de pawdam matang sida loijare miyeng tabira basengbo amuka na khurumjari